Jasikanhene wasaya Adom TV wo buam traditional area nana agin tete mpasi retuo wode to Ghana kokoboard mpanifo animo say wo mo nsanhwe biem babofo ya wode wo mo eba say wo mo na wo mo edi koko fa kwati kwan kwa baabie no emrase no wo hwe safo ni ye nana nsem wode tudwa eni Jasikanhene ono asan Adom TV de ma buem traditional area eni e de to Ghana kokoboard enimu se adaroma wono ensan enwe hu biem na posifo fa bi memory pimo wono ebia e ho se ne be ya omonfo a ewia koko fi wono bia hokopie mu e wa manfofro so no wono betumi tu sankrofokri so esa all the time security for no obe wono makọ ese ni sika won masoma won se omba mebo ye hu ban wa no makọ ese ni sika Emma omusa ni sika no bia anko no eno makobu nia oye momo no nti asem no ba ena me bi san so mo ba no na sika she ombotom sika omusa ni anopa bia no omunya frehi nti dudua no bebre ejina security for no mi ankasa mi kochi kokobi Emma meji 52,000 every police needs them. Ewana board chairman de makoko board Dr. Samuel Fusuampofo enso enkasem wode passport ye koma Jasikanhene ewo no nso enema hodo wo ye de ahwese omofo a ewia enema yi edeko emiaye ahodo no betumi etu won so esa ehwehwemu hukwan omofa so am de smoke kokoo no ye wo panyi bi wo ha ye friend no director of special duties se otena ha na oyi mfoni a kirew na okire kwan a enkrofo fa so a ye de kokoo ekwa na so what ya na won say water tanker na petrol tanker bi twam a enya ni nyina na petrol gumu ebi ho a no apaki kokoo na gu tanker num na ya twam na ya de ko togo sa wo ya sa wo haye ebi say abandi ya Ghana sika na ya kra sa kokoo input no na ya de aba na sa wo ja ade ni free na wo nya fertilizer free na wo nya insecticide free na child for ebe kokoo no more free na QCC for ebe hwemo na sa wo de kotogo koton a na kire se wo diga na wu kese pa